A fish. A vozi, mami. A vozi. Taj fish vozi, ta ribica vozi, bravo. To je zadnje, ćemo ići s početka. Ok. Ide broji ove ribice. 1, 2, 3, 6, 11. Aha. A unutra? Da otvori knjigu. 1, 2, 3. Aha. Pazi da ne padneš. Ok. Ajde opet broji. No. No, jesi dan? Oh. Medić ti je gore u krevetu. Lieber bite in the rib. Aha. Lieber bite in the rib. Aha, riba ribi grize rep. Aha. Kako to? Riba ribi grize rep. Riba ribi grize rep, aha. Ivana, gdje je zelena ribica? Koja je zelena ribica? Koja je green? Zelena ribica, ha? Je li ovo zelena ribica? No. Je li ovo zelena ribica? No. Je li ovo zelena ribica? No. Ovo nije zelena ribica. It's not green. That one blue. Blue. Aha. Blue. Aha. You like that fish? Aha, I like that fish. I like that fish. I like that fish. You like that fish. Mama likes that fish too. No, that was business fish. Aha. I like that fish. You like that fish. Je li to crvena ribica? I like it. Ok, you like that fish. Ok. Ćemo ih brojiti 1, 2... No! 1, 2... No! 3... No. 6... No. 11... No. 1... No. 3... No. 6... Betty. Aha. Tete rade. One ladies čiste. She said that Mhm. 4, 5, 6, 11. Ups, kao si topa.